Greetings to the house at large, greetings to the EPCSA online, greetings to the Friday Pod Fam. I'm getting a word on Friday. Now listen, we do Reverend Rudzani Silapiane. And Ashtiva, now when I'm Ashtiva, we come to celebrate each and every Friday. Look, we give you hymns on Friday. That's why we worship us. But today, we like a word on Friday. Now listen. We have a guest, as I told you, guest. Doesn't the guest Our guest, Tatana. Tatana kumbe Buti. Buti. Are you married or not married? I know. Anseteka. Angezateka Buti, na Buti. Mabosh, Mavasa. But that introduce Kaskurana Muta, Tatana, Mabosh. Welcome to our show. And we are so excited to have you, Kaskurana Mutalawan, because we know you are going to share the word of God with us. Kame, before we get to that, who is Tatana Maposhe Mawasa? From where? Mukulelukui, Ensakuin, and all these things. No, komusnene mfundisi. Nakusheweta kabahlaleri ba EPC online. Maboshe Edward Mabasa. Jara kamalamlele. And kulel kamalamlele. And kuriswa hi kokwano mina. Maboshe Edward Mabasa. So, mabit mamina kahle ban botala ba butisa ku why urna vitraban bakulu. Yeah. Ka batukulu mina firstborn ya mfana. Oh, yes. Se ba veba ku ai mon venu ngika mabit mamina. Yeah. Because unsure ku tata un'wana kumbe njani. Se ba veba ndresha mona but nkuleli kamalamlele kona nga dyondza kona xikolo from primary high school until ni move loko ni ya university. Okay. Yeah, mingwana kokwani mikuleli kamalamlele. By the way, na mina nikuleli kamalamlele. Loko miku, you know, there's always a confusion. Vanhu va ku veri tatana Maboshe va kha va vula xivongo. Kasi xivongo I Mabasa. Yeah. And then isikuma minkarhi yo tala. Antiku why vanhu va twa ingaku I xivongo. But Maboshe yona first name ya mina. Oh, Maboshe first name. Edward. Minkarhi yo tala loko ni introduce ni ri Maboshe Edward se. So endla va twa ingaku Maboshe xivongo. Yes. So the second name is Edward. Yeah. Okay, thank you so much. Mingeni xikolo you were doing theology? Yes. Free State, if I'm correct. How was that journey, Mfundisi? The journey was not easy, as you know, xikolweni. It's not easy, especially loko uri kule nele kaya, in a place where you've never been before. Yeah. A place where you don't know anyone. Wo fika nje and start to have new friends, new family. So nsungule 2021. I was doing high certificate in theology. It was a 1 year. And then after that, I proceeded to a 4-year degree, Bachelor's of Divinity. Yeah. And then throughout that journey, yeah, you know, there are times where akuna swakudya, but still you have to study. There are times where aka hari minkarhi liya ya kusuka ka COVID, and then kusungula timhaka ta load shedding. So there were times where kuna load shedding, for attended online classes. Yeah. You have to make sure kuri una mali ya ku xava data, ya ku xava swakudya, even though you're depending on that 1.5 ya NSFAS, but yeah, it was not easy, but we managed. And I'm guessing it's because you wanted this thing ya bufundisi at the end of the day. Even though akuragezi akuraba swakudya sometimes, but you said, you know what, I want to be a minister one day, at EPCSA, you know. And you know, many ministers Tatana Maboshe will tell you, I have the degree to one, I have an engineering degree,
It's just that God called me when I was working aka these other shops. But with you, it's a different case. You went straight from high school, right? Eh? No, from high school, I was a person who are in love swinene na IT. Okay, yes. I think this is a dream laying a sungula. I was in primary. Ako na that program ya ku bata dyondzisa vanhu ti-computer. Yeah. And then I got an opportunity ya ku kokwana wa mina va ni hakelela. And then ni dyondza. And then I became the top learner. And then we win a computer. So from that time, ni veni va na idea ku I know loko swi ta ka computer and blind. Yeah. And then straight from high school, I went to do IT, technical support at Richfield, Toronto campus. Yeah. For 1 year. And then after that, I think loko na hari kwalani ka ni endla IT. You know, kuna swilo swin'wana wa swi lava, but wa swi twa ku ri ingaku I'm not settled or a swi helelangi. Yeah. Ku xota swin'wana. Yes. So that's when I realized, no, the love that I had from childhood, ya ku tikuma ni ri kerekeni, ni tshama kerekeni, and to work a kerekeni, then I heleli kona ka ku va ni tirha kerekeni, but it's something that has become part of me and part of my life. So I decided, no, let me give this thing a try. Yeah. That's why I'm kuma ku not tidyondzisa kahle kahle ni NSFAS. Yeah. So disclaimer, u ta ku ri na ndlala u lo tidyondzisa lavo dyondzisiwa hi kereke ya n'wina PCSA, there's no ndlala ne yena u lo tinghenisa. Yeah, no, a ni tsutsuma ku tivisa kereke ka ha ri karhi. Yes. Because sometimes loko u nge se va sure kahle hi jeni leyi u yi tekaku, I believe ku ri u fanele u rhanga u ya yi ringeta. Yeah. U vona ku ri loko se ni ya va tivisa ni va tivisa hi something lexi ni nga sure of. Yes. That's why I did high certificate. And after high certificate, it's introduction to theology. And then that's when I saw, no man, I'm really in love with this thing. Yes. So ni va tivisa, ni va tsale papila kaya ku ri hayi no mi nga hlamali loko mi nga ni voni. I've decided to take this journey. Okay. But in terms of formality, ni lava leswaku na n'wina mi swi tiva ku ri I'm in this journey. Wonderful. Beautiful journey that he had. Tatana M.E. Mabosha Edward Mabasa. Now, you fell in love with theology, but I'm guessing you first fell in love with preaching the word of God before you even knew theology. Now, how do you prepare a sermon? I mean, you just fresh from the varsity, fresh from the cluster theology. May prepare. Just give us a brief explanation. Okay, this is how one must prepare a sermon. Okay. You know, when it comes to preparing a sermon, for me, I'm someone loyi in my free time. Ni va ni nga ri na swo tala swo swi endla. Yeah. Especially ka lembe leri, I mean observation. So loko ku nga ri na ntirho wo karhi kumbe ni nga tshamanga na supervisor ya mina hi ri karhi hi have conversation va ni tsundzuxa laha na laha. Most of the time ni tirhisa ku va ni kha ni hlaya rito ra Xikwembu. Okay. Loko ni kha ni hlaya rito ra Xikwembu, ku na a part where you get ku ri no man, rito leri ingaku ri vulavula swin'wana hi vutomi bya mina. Yes. And then you write that down. Okay. So most of my sermons, leti ni ti preachaku, ti va ti karhi ti suka aka ku va ni tshame hansi ni hlaya rito ra Xikwembu, and then something comes, I write it down. That's why I have a book laha ni tsalaka kona. That's why loko va ni vitana minkarhi yo tala supervisor ya mina va tala ku ni juma. Eman supervisor. Supervisor i Reverend Dr. N.J. Chawani. Okay. Shout out Reverend Dr. N.J. Chawani. Yeah. Yeah, va tala ku ni juma. Va ku I know namuntlha ra wena. So that book
ya ni pfuna cause ku va ku ri na ti-sermon to tala leti ni nga ti prepare but not with the purpose ya ku ni fane ni ya preacher but it's something lexi vulavulaka na mina. Okay. So swi endla leswaku na loko se ni yima mahlweni ka vanhu ni share, I'm sharing something that mina already na xi tiva. So my preparation kahle ko va mhaka ya ku I teach myself first. Yeah. And then I record what I taught myself. And then kota ku sisa ka vanhu. So that's how I prepare. Oh, wonderful, beautiful, beautiful. The word of God must say something to you before it says something to the other people. Yeah. Now, Fundisi Maboshe Edward Mawasa told me but give us that one song, Fundisi. The one song le mingo le ni rhandza ngopfu loko ya ku chumayeleni hi leri risimu ra kona. I rini risimu ra kona? I hymn 128. Okay. Wexikwembu tatana. Wexikwembu tatana. Yeah. Yes, yes. Mi nga ti vutisa ku minkarhi yo tala risimu leri ri yimbeleriwa hi nkarhi wa ku tisola. But for mina i risimu leri na le Alexandra la ni nga kona sweswi. Every time loko no fane ni yima na va kombela ku no hambo va ni tlakusi hi rihi. Just one verse or ti ri timbirhi ti-verse ta kona va ri yimbelela. The reason i ku ri risimu leri loko mo hlaya marito ya kona ri ri wexikwembu tatana mina ndzi ta ka wena. Yeah. And then verse 2 yi ku wexikwembu tatana ndzi kombela moya wa wena. Yi tlhe ku ndza tisola. Hileswaku loko u ya yima mahlweni ka vanhu u fane u rhanga u ti kamba ku ri u munhu wa njhani. Yeah. U yime kwihi relationship ya wena Xikwembu. Yes. And then u twisisa ku ri laha ni yaku kona I'm not going to stand on my own account. Yes. But ni lava moya wa wena. Yeah. And then vuyelelo wa kona u ku hi ku tala ka tintswalo taku u rivalela swidyoho. Leswaku that's an affirmation or a response leyi u yi kumaka after loko u ti submitile. Yes. Ku ri Xikwembu hi laha xi tshembiseke hi kona ku ri tintswalo ta xo ti tele. Then is able to forgive. So loko ri yimbeleliwa ri endla na mina ni titwa leswaku ni rivaleriwile. Amen. Xikwembu Yes. xi na mina. Yeah. Then is able to use me because na mina ni ti submitini ka xona. I've got a response ya ku tintswalo ta xona tele na mina ni rivaleriwile. Yeah. Now I can work. Hi ku tala ka tintswalo ta ku ni rirhandzu u rivalela swidyoho leswi ndzi nga naso. Nomu wanga wu ta ku yimbelelela. Nomu wanga wu ta ku yimbelelela. Especially that part. Nomu wa mina wu ta ku yimbelelela just because you have saved me. Amen. Mr. M.E. Mabasa, what is your word on Friday? No, inkomo swinene mfundisi. Loko mi ni fonela I've thought to myself ku ri I've received a call ya ku va ni ta tirhela Xikwembu. It was not because ni rhangi ni hlangana na xiyimo or ni rhangi ni tikeriwa or ni boha hi swa misava. That's when I can give my life aka Xikwembu. And then I thought ku ri there is a place where aka Matthew Yesu Kreste a nge te tanani eka mina n'wina hinkwenu lava mi karhaleke. So my word comes from the gospel according to Matthew chapter 11 verse 28 ntsena. I verse leyi hi tivaka swinene hi nga yi tolovela. Yi ri, come to me and I will give you rest. All of you who work so hard beneath a heavy yoke,
wear my yoke, for it fits perfectly, and let me teach you, for I am gentle and humble, and you shall find rest for your souls, for I give you only light burdens. And then hi Xitsonga, yi ri tanani ka mina n'wina hinkwenu lava mi karhaleke, kutani ndzi ta mi wisisa. Ni lava tikeriwaka. Ya, hikuva joko ra mina ra olova. Amen. So, mfundisi na vahlaleri, laha hi hlayaka kona, it is a time laha Yesu Kreste a ri karhi a vulavula, a addressa a crowd of people who were oppressed by the laws ta vafarisi. Hileswaku laha a va hanya kona, they were not allowed to practice Christianity very free. They were not allowed ku va va dyondzisa Xikwembu xa vona very free. And because of this, a swi endla leswaku even in their spiritual journey va sungula ku tikeliwa. Hileswaku loko va fane va kula in their spiritual journey, a va nga swi koti ku expressa in a way ya ku ri they must show out ku ri they are Christian, because they also feared for their lives. So la Yesu Kreste, he extends an invitation aka vona. Uri, come to me. Leswaku a va byela leswaku I have seen your desire to live according to the word. I have seen your desire ya ku va mi dzunisa hosi ya n'wina freely. Yes. But you are oppressed. A mi pfumeleriwi ku va mi expressa your love for God hi ndlela leyi mi fanele mi expressa hi yona. Hileswaku mi le ku tikeriweni. A ku nga ri ku tikeriwa hi swiyimo kumbe yini, but a ku ri ku tikeriwa hikuva va nga koti ku ti expressa na ku kota ku dzunisa hi ndlela leyi a va lava ku dzunisa hi yona. So Yesu Kreste, he extends an invite. Uri, tanani eka mina. So namuntlha ni la ku vulavula kantsongo ehansi ka nhlokomhaka leyi nge turn back to Christ. Oh, amen. Vuyela eka Yesu. Leswaku the problem leyi vakreste hi nga na yona hileswaku minkarhi yo tala we wait until hi hlangana xiyimo. That's when we'll remember ku ri ku na Yesu Kreste. Leswaku minkarhi yo tala we wait until swilo swi nga hi fambeli kahle. That's when we'll remember ku ri ku na Xikwembu. That's when we'll remember ku ri hi fane hi khongela. That's when we'll remember ku ri ku na ku ya kerekeni. We wait until maybe hi fambeliwa endyangwini, ku va na nkosi va ta hi chumayelela va hi tsundzuxa leswaku there is a place prepared for us leyi hi fane hi lunghisa misaveni. That's when we'll remember ku ri no, hi fane hi hanya hi ndlela leyi, hi fane hi tshuneta ka Yesu Kreste. But Yesu Kreste u ri, come to me. The word tanani, it's a word that requires an action. A ku va rito ntsena. Hileswaku invitation ya Yesu Kreste i invitation leyi yi requiraka an action. And the action leyi requiraka with the word tanani, it means you must move towards. Leswo a wu move swin'wana na swin'wana, a wu move ya ndzhaku, a wu move ya sayitini. Loko munhu a ku vitana a ku tana, hileswaku u ya la u vitaniwaka kona. Loko o ku vitana a ri mahlweni ka wena a ku tana ivi u ya ndzhaku, swi vula ku a wu le ku teni, u le ku tlheleni. But Yesu Kreste u ri, take an action and move towards. Loko mi tsundzuka xitori xa Zakiya, loko a navela ku vona Yesu, he moved towards a place laha Yesu a ta hundza hi kona. So the invitation ya Yesu Kreste requires an action. Amen. So tanihi vakreste, we need to know ku ri loko hi karhi hi hanya, there is an invitation evuton'wini that requires us to take an action. Mativa nkarhi wun'wani we miss ku va hi vona leswaku Xikwembu xi le ku hi katekiseni. We miss ku va hi vona
leswaku Xikwembu xi le ku hi hlayiseni. We miss ku va hi vona leswaku ku va ha ri ntirhweni walowo, ku va hi karhi hi pasa hi succeed-a xikolweni kumbe ka leswi hi swi endlaka. It is because Xikwembu xi la hina, just because we are not moving towards him. Ku na kun'wana a Bibeleni yi ri, abide in me and I in you. Yeah, yeah. Leswaku take an action to abide, and he will also abide in you. Yes. And then ku va kun'wana yi ku hambi vo ni landzula mina ndzi nga ka ndzi nga mi landzuli hikuva Xikwembu xi nge ti hlekuli. Hileswaku sometimes even when we forget ku ri ku na Xikwembu, even when we forget that we need to take an action and move towards, he still comes aka hina and watches over us. Yeah. I bless her, I rescue her from situations, I famba na hina. Hileswaku wa hi encourage. So the invitation leyi ni vulavulaka hi yona namuntlha hileswaku Yesu Kreste u ri tanani eka mina. Hileswaku ku na ti-invitation tin'wana masiku lama laha hi hanyaka kona, they requires an RSVP. Yeah. Hileswaku loko u nga RSVP hambi u yi kumini invitation a wu nge yi, Yeah. a wu nge vi kona ka list. Swi the way na loko Xikwembu xi hi vitana kumbe Yesu Kreste a hi vitana, we need to RSVP by taking a step towards. Hileswaku loko Xikwembu xi hi vitana but we don't move towards laha xi hi vitanaka kona, it is the same loko u kuma invitation but you do not RSVP. Yeah. Hileswaku we pray ku ri one day na hina hi tikuma rito ra hina kumbe vito ra hina ri ri registered a bukwini ya vutomi, but we are not registering our name. Hileswaku we expect ku ri Xikwembu xi hi kombisa leswaku xi le ku hi endleleni swo karhi, but we are not showing ourselves, we are not presenting ourselves. Mi ta tsundzuka Adam loko a dyohile, Xikwembu xi n'wi vutisile xi ku Adam u kwihi xana? Yeah. Hileswaku a xi lava leswaku Adam a ti presenta. Amen. Yes. Hileswaku the problem leyi hi va ku na yona hi twa ingaku the past or our past kumbe laha hi nga famba kona, it is something that will never be forgiven. It is something lexi xi endlaku leswaku hi va ashamed na ku hi tikuma hi ri kerekeni, something lexi xi endlaku ku va ashamed na ku tikuma hi karhi hi tirhela Xikwembu. But God says to Adam loyi a nga dyoha, loyi xi nga n'wi byela straight xi ku leswi u nga endli, xi ri na swi vona ku u dyohile, Yeah. but where are you? Present Present yourself. yourself. Yes. Hileswaku a vuton'wini rito ra Xikwembu ko tala ri hi nyika an invitation. Yeah. Yeah. Ri lava leswaku hi ti presenta. If you don't present yourself, then an tivi ku expecta ku ri man a ku presenta. Yeah. Hileswaku ni tala ku vula ni byela vanhu ku ri xikhongelo xa mutswari wa wena kumbe xikhongelo xa mfundhisi wa wena a hi xikhongelo xa wena. Yeah. You must also have your own prayer. Hileswaku you must also have your own way to present yourself aka Xikwembu. You must also have your own way to respond to the call leyi Xikwembu xi ku vitanaka. If you don't have your own way to respond, then hileswaku you are not taking the initiative to RSVP. Hileswaku a wu le ku RSVP-leni vutomi bya hina. Amen. And then xin'wana loko ni heta mfundhisi lexi hi karhataka tanihi vakreste hileswaku we try minkarhi yo tala to fix our lives hi ri hexe. Yeah. We try to do things alone. Hileswaku we try by all means, but Yesu Kreste u ri tanani eka mina. Wonderful. Yes. Ku na risimu leriya ro na jikajika na lavalava a ni n'wi voni. Mativa minkarhi yo tala loko ri yimbeleriwa I ask myself ku ri mara loko hi ze hi jikajika so
hi ze hi humesa na risimu hi n'wi lava kwihi hi nga n'wi voni Yeah. leswaku ho n'wi lava kwihi. But if you have the understanding leswaku xikwembu xi na wena laha u nga kona, you won't have to jikajika u lavalava u nga n'wi voni. You know the way to him. Yes. Amen. Yesu Kreste u ri hi mina ndlela ya ku ya ka tatana. Yes. If you know the way, why wa jikajika? Leswaku the problem we focused aka swo tala leswi hi hlanganaka na swona misaveni. We focused aka situation, we focus aka our past and think the invitation, an open invitation that God gives us, I deserve. Yeah. Yeah. But if we remember, xikwembu xi ri, present yourself. Yeah. Loko mitsundzuka Paul loyi namuntlha vafundhisi hi dyondzisaka hi mapapila ma yena, he was someone who used to persecute Christians. Yes. But God said, present yourself, I want to use you now. Amen. Yes. Hileswaku xikwembu a xi languti ku ri u endli yini, a xi languti ku ri vutomi bya wena byi teki direction yihi, but he says present yourself. Hileswaku loko a wu hleketa makwerhu ku ri laha u nga kona xikwembu a wa ha deserve tintswalo ta xikwembu, title ya message wa siku ra namuntlha i ku ri turn back to Christ, vuyela eka Kreste. No matter what you have done, no matter what situation that you've come across, no matter ku ri a wu na mali, a wu na nchumu, vuyela aka xikwembu, present yourself, respond to the invitation. Yeah. RSVP, and God will take care of you. Yes. Amen. Amen. Hey. Yeah, I know. You know, I have to say this, Mfundisi. Whenever I'm hosting an episode, no man, it's akili, just like today. I'm so happy because I also received this invitation to Jesus Christ. And very RSVP, salante RSVP kwala mi vula ku ri, hey, I'm coming. Yeah. Mi ta tshika ku lava mi nga n'wi kumi. Hey, thank you so much, Mfundisi. Thank you so much for the wonderful word that you have shared with us. We thank God and we thank Jesus Christ for giving us this opportunity with you. Now listen, present yourself. RSVP. Yeah. Yesu Kriste ukona. Very whatever that you've been through, whatever that you think you're going through, tsala RSVP ukona kusuhani. Hinkwaswo swi ta ku lunghela. Yeah. Now listen. We are about to let you go, but before we do that, we have a gift for you. We have these things. I'll read in the comments again. But because we celebrated 150 years, the white one is supposed to be for your wife. but since you are not married, we do not know who is going to be the lucky girl. Mara mga bathunelele presenting ka xikwembu mga te present ka vona wa right. So this is our gift to us. Mta jika kwala ku fambeni kwala Rand Presbyterian jika la nga ta va khomishi lexi ta veni swi tiva ku hi wena hosi a yi mi katekisi. This just to say to you a khensa swinene and yana ni mahlweni mi chumela rito ra xikwembu, spread the word of God. Mi nga chavi ku ta mi ta xa rito ra xikwembu nakambe na hina. No, inkomu swinene. At least sena xo propose hi xona. Yes, Ana yes. ku xama blue. Yes, that's word on Friday for you. That's PCSA online for you. Hi mi nyika na swilo leswi u nga ta propose hi swona. Hey, ha swi tiva ku ri u xota laha ivi mi nyika swilo swa kona. Mfundisi, ha khensa swinene and we hope ku ri na n'wina your journey. You are doing observation now, he's doing observation now. Yeah. And hi ku navela ka hina i ku ri next year mi endla probation. Yeah. And then after probation, va ta kota ku va va mi placea. Have a wonderful journey ahead. Xikwembu a xi mi nyiki matimba, xi mi katekisa. I am gonna give you an advice tanihi buti ni ri kwala. Ku amongst all the things leswi disturbaku journey ya vufundhisi. Yeah.
anakulabla ejala, one of them, but babasati. Yeah. And you need to be smart about it, pray about it, choose the right one. You're not married yet, but choose the right one for you and also your ministry. Kuri nga kumi ba ku hayi a ni cata munhu a karhata ku a ni catanga mfundhisi mina ni cate tatani Mabosha. Yeah. You know, but you need someone that's gonna say ni cate mfundhisi. Yeah. So open your eyes and pray about it. Find someone that is going to support and build your ministry. Avuton'wini bya wena. If the person is there, hey, loko ku ve ni ku dlayisile sesi, sorry. No, anga Sungula ku tirha u support ministry. anga kona mngachafi. Yes, mi nga ta advertise, but ukona. Don't come to our show and advertise yourself. Akhensa swinene. Xikomba xi mi nyiki matimba, hosi eka taxi jeni ya wina. And this is and was Word on Friday. Do not forget to subscribe, like, share, because when you share, you are sharing the word of God. In that rivali, our beautiful EPCSA Productions, EPCSA crew, ibona ba hitisela ku show lewan, yi saseka swinene. Hi ta tlhela hi hlangana nakambe next week. And this is Word on Friday. Now listen, we are out.